Kim benim yine koca kırka? Gel gel. Bak da gel. Ha, siz mi? Birini atın. Sağ olun. Bu lira çalışırlar. Bu yerde kalındaki yatakhanası var. Oyuncuklar köyü ne? Oyuncuklar köyü. Aldarga geçip oyuncuklar. Балдар жашына тарбия кыла бериңиздер. Сенин ийгилик болсун. Таза сонун болуп тур баардыгы. Бүт условия бар, эми биз пока иштеп балдарга тарбия. İşteysinler ha. Рахмат, сенин ийгилик болсун. Так. Саламатчылык, кандайсыңар? Жакшы. Манас айтабызбы? Ana айтып атчы, мен отурайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ana, баштадык. Жақсы үйреніпсіңдер, манас айтқанды. Жақсы. Көркем айтып берелі. Bizim көркем айтып берелі. Айтып, отырып алып айта бербе? Отырып алып айта берсін. Отырып алып айта берелі. Тұрыптан Мен айтам. Чоң апа, байлығымсың. Шырқасаң, орын таппай қайғырымын. Жаққыспай, баламында өнөлі деп таятып, улам қайғырымын. Чоң апа, açıp koçu kavağımdı, gözümdeki oktun caratındı. Ampeçi gülüp koçu nerede, darı yok ayak tuçu caratındı. Todor, asman, gündün, yaştığın senin kayısı cayla kaldı. Vay, mübarek kant yaptı bana. Talantlı balda durmayı mı? Sen korkma kitapqa, torpaq boşum ketkenin bilmey qalbadın mı? Koppa sokaktakiga bir qoyar, çıdaymin. Bu ne? Bizimge beşikili peketaycam alıp gelip berçi, atamila basınçı. Ben bana жақсы көріп, Roskul apamdı da жақсы көріп. Lokalarga bala berçi, alıp gelip berçi. Ağzabımdı, özüm olma alayım. İz kalayım, doktor Turcu, Atacol. Büt altındı, özüm olma alayım. Sen olma, men oğluyum, Atacol. Rahmat sizlerge. Kızlarım, baldarım, bilimdүү болгула. Мына силер азыр бардыңар, жакшынакай бөбөк болдуңар. Жакшынакай мондай бала бакча ачылды, ушунда жакшылап тарбия алгыла, апаңардын тилин алгыла, атаңардын тилин алгыла, китепти жакшылап окугула, А жигиттер болсо эл жүрөк болуп, мамлекетибизди, элибизди, бүт ата-энелерибизди баардыгын коргой турган болгула. Туурабы? Ошондой болосуңарбы? Жақсы. Жақсы қалды, Assalamualaikum. Қандайсың? Жақсы ма? Атың кім? Назал. Назал? Қанша жастасың? Қанша жастасың? 4 уже, да? Молодец. О, қандай болдың? Жақсы ма? Атың кім? Кім? Нурали? Молодец. Қайта тұрайыншы, борсың. Оп, күшін көрсетші, күшін қандай? О, молодец. Жақсы. Алтын бала екен, да? Алтын бала. Кел ол. Қатын. Қатын сөйлесің, сөйлетші қатын. О, опа, мына. Сен күшін көрсетші. О, ек қолда күшін, мындай қыл. Мені қара, мені қара, мындай. О, молодец. Садикті көрдің өрімде? Жаттың ма садик? Енді құдай ұрсы жаш балдарымыз садикке барышып, ушул жерде мынантип ойношуп, күлүшүп, жылуу жерде жашап тарбия алсын, жашап жасады. Ушул жакшылап колдондуңар эми,
Barınızlar. İşinizge iyilik olsun, desalt olsunlar. Ballarınız tinç olsun. Sağlık olsun. Reytinge burası aşağı getirelim.